Naše programe počinjemo u tačno zakazano vrijeme. Na početku želim da vam se zahvalim što ste došli na otvaranje 7. susreta Drvenskog srca. Kod nas se u posljednje vrijeme se ustoličila nekakva tradicija zaborava, a ja kroz ovu večerašnju izložbu kao autor izložbe želim da promovišem kulturu sjećanja na ljude koji su dali izuzetno značajan doprinos razvoju ovog grada. Neki nažalost nisu više među nama, ali neki jesu i drago mi je što vas mogu pozdraviti u ime Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra Zajedno, koji je nosilac ovog Drvenskog ljeta, i u narednih 6 dana ćemo se družiti zajedno. Sutra je književno večer na kojoj će biti predstavljena knjige gospodina Misada Halfića i Vere Vuletić. U srijedu je muzičko večer, u četvrtak je izložba likovnih stvaralaca, u petak je susret sa Vazom Ašanovićem i u subotu, što je najzanimljivije, saznašete ko su novi nosioci Drvenskog srca. Na ovoj izložbi je izloženo oko 100 eksponata sa preko 600 lica. Ono što bih htio da iskažem, to mi je zadovoljstvo da ćete ovdje vidjeti 3 fotografije, 3 drvenska akademika. Malo je gradova koji imaju akademike, kao što je Drventa, to je prvi profesor dr. Alojz Venac, drugi je Ramić Afan i treći Staniša Stupnjević. Drventa je imala i ima i sad srećnom i najboljeg golmana rukometnog u svijetu, imamo najboljeg načelnika u Bosni i Hercegovini, imamo ljude koji su osvajali evropske nagrade u proizvodnji, imamo odlične književnike, imamo svega toga, ali smo to u određenim trenucima znali i da zaboravimo. Evo, ovo je moj nekakav, što bi rekli, obol tim ljudima, da ih se sjetimo, da im kažemo hvala za sve ono što su učinili, a i vama da kažem hvala što ste došli na ovu jednu manifestaciju koja treba i koja želi da pošalje lijepe poruke ovom našem gradu iz ove naše Drvente.